Mwebale munonga ejini tayari West kandi ejini program yitu eyo muhinji no mulisa nibanyita Edmond Principal Farmer nyondi yo muhinji atarukwata mwitaka kandi irizoba amakanda nagasimba omurubushenyi ndiyo murubushenyi municipality niza kubaninganira n'abahinji abahanga munonga ombintu byokora nursery beds kandi bo baka specializinga omukora nursery beds ezemiti etarukushana itonto baturiyo ko tuzombibera turebe mitutakumanya mazina gayo konka atari aha twahika hantabo yazo mbaza kubandi batushobora emiti nindeba ni mingi naba beddinga emiti bino mwani tuza kubandi tugureba leitaho afameji eyibajyangu bageta kegura kandi ombwijwire mbakubamba kishobora kegura nikimanyisa ki hariyo project y'ebyenyanja bine koko nebindi bintu ni impango projects ni yamwinje ziryaha isikuza kubantu tutunga kire tukabasa kuganira n'abahangu kandi ahindu kugambira obunakira farmage nza kutandikana n'umwami manager owajyangu bamwita Hannington naiza kubana atuhereza embozi nungi okutandikira aha basic practices tumanye n'ibintu ki ebirukwetagisa kuba kubanda kutandika gukora project says nwetaga gukora ki n'ibintu cye bikwetaga kutebwa omunkora rero nyenshi akaruka tandika project yawe omwami Hannington ntendo banzohereze ndamusyo abariyo bakureba tayari Westira kaliyitu Uganda yo nahateriyo ne kwotabururo rero tutandike mbozi yitu mwebare munonga abareba tayari amazina na Hannington manager at Kirere Green Africa Agency abinji bakumanka kegura nimbaramusya kandi nimbendeza izoba runji abahangu nibinja bitutayayire kandi hata nashangani oryo mukugomba bintu byawe abo kuba anu na expecting za nursery beds zito za bulijo konkeji nindeba no specializing omumiti nyamwinji mwanyoreka hari yangu ne kijoka naryo kijoka tinga kiryahoga ebintu biriya byo tuza kubyetegereza tutandikane na background ya farm aha haruho ki mukora projects zihana ziha Kirere Green Africa Agency kegura ekitukora munonga ne nursery y'emiti tuine nursery y'emiti tuine itukurundira byenyanja enkoko empunu neiturundira eshera ezitukwihamu organic manure ejesho era inarebaho ne inabugino mu ruteye bakweta black soldier niyejo nagirebaho mu bitimba niyejo rwo mu katimba project nayo hejo kugira ngo tu abantu base kwihamu organic manure wanoza gukora nursery entandika ya nursery echama no ino kurangu tuine itaka nakapapura kana seed eyitukubyaro mu seed bed ekarga mu seedling eyitukuteka mu kapapura ekamaro bwire ntugireberera ekakura then tukamara tukagihereza aba farmers bakagibyara mataka gabo no matoke gabo no myani yabo yeseho so ebyo nibi kwetagisa wanda kutandika nursery byo kwetagisa sebo hata haruho ki abako nindeba mwine different species zemiti tubugambere gumwe gumwe emite tuinaha nemite ya indigenous eyo buhangwa eyitu ya kare na fruits nkuko yabagambire ikijoka yakiryaho tuine fene bito muntu kuriye nzoka cyo cyangwi enjoka bwena abantu abatuze bakagitwa bakagihizine aho kuba cyancukora nko kukiri ncyanke kijoka fruit ejo so bakagihereza izina ngo nekijoka konka izina ryacyo nibageta inga pod o inga idurus ombatonic name inga idurus yes ejo no botanical name botanical name konka batuze bitu mbakita nkekijoka so ahamiti itakari tukozesa nturiha omukibira aho kuba itaka ndiza twanturukosa ndina kubarine manure ine kirisa so obwira bwinje of course government yaramatendera gutukugenderamo tukazo mu kibira nkacha karinju of course no shasura then tuyihamwe tuyahita kera aho kuba nkakiba cya karinju bashata akahinga yoga so itakanere barikiriya aha ndibari ine kirisa so kuturati itakeryo turunda then echo kurata onto bakwitwa ine opapura pots tukuteka memiti so akapapura ako naka kaka takagira mu muti so no mubugura akakapapura ntukagura kiro rya hari shiringi kashanju kire yo papuro nero mu papura bunga yo ni basa kuba mu papura nka 250 kwengerayo kunkankirigera mu size yo papura tubukwingana tuine size inkegera kuzama emiti
atuno kara kono kacheho then ka size yitukutamuka fruits neri impango kurjira achingwa abokwa fruit tekingana sana chi na numuti twamara itaka twamara kureta ntupakira papura ntutamwita koma twamara kufuta mwitaka opapura nko twabarebere kuriya mujya kwa mbere mbishani opapura steka mwitaka then ensugo zitu ati nkogu egine ensugo ya Prunas oguno mugote omuruma rwitu no mutuguba kweto mugote yes oguno mugote omugote ntubanza tugusiga mu seedbed gukura ahoko mu seedbed twantugureberraje kugira ngo banze gutoke gene gute seedling eje seedling ne yitwiho mu seedbed then tukagireta tukagiteka umupapura uburyo mu cages nko kumukubureba yes tububyara tukosobuti of course ntatuinereba yabasigaje ko sabasigaza wa famu tusimba emitejo mu papura tugireberra ikura isobwire bokuza kugibyara umbahinji okwahure mitana na fruits nangwa na nibindi bihingwe binkuba ndeba emiyembe okupotinga omwani manyanyine za avocado biriya manya bagisire okubigita na kino manyine nankano kwate kijungu kata ikinyankole emitiyo kandi kanushaho mukora direct ate mitiyo na ushya nagize kumanyisa okubigita no kugurafitinga okubijoininga okashanga wakwata special roko wajigita hogo gundo go kufitera munonga yes kunkati nkemitiyo tukajoininga omutu nora eje mitiyo neryani injindi indigenous eriyita yo obunyakare yes inko mugote mahogane omuiha ni yeje mitinkeje yo tokajo ito abetura imwe muhurra ahoko n'abantu abinjira bamubuza to mugote nanagurra onaguramba gama watakumaze kujata kogukusha ninga mahogane ko kumatakuma kokusha so iyo tukujigita yo ntugubya nko guguti nasare berze zintayire nyinji no bakwantu bakora za greenhouse nachi no shanga ziri covered yes eyanyukere open ati twabantu iha seedlings omu nursery tuza kugiteka mu beto ompapura ntubanza tushwekaho abo kubantu twagitransfer twagishiftinga twagiho mu mwanya gumwe twagitunza kugiteka mu mwanya gundi so nebekiri baby nekiri nka baby so nebanze kangwa muki akashana ati twagibyara yamara nkesande yamara kwamamu ati tuyaho ki tuyaho shade nkeberago umuntu twose beragona nekitimba kutwiyaho shade yeso mushana ni mwinje birebi konka shade tukugihiraho ejemi twagire ko mu shade ikagumene kibunda nefa negiritesi ko wakigamba oshanga yaba green esheza kuba green nambwe hati nkaba ro kitimba nurama babe nkogaje gata nkogakusha hateje giziremu ejeje ni rumite sirinjeje yes yagira mu orubabi ko bacteria yatanaka kugishisha bwo kibunda naye ata bukoko bwazo mu kibona nawo bwagira obusinje bwatanaka kushisha ki emiti nico cyo kurebereje takushana neria so kutugira kama open ne kuraje ne gwane funa mushana gukumara hardening stage yes nambani mujegesa araifu already hardening raifu yagirebere so ekito murimo gwito mukuru no kuranga buru mwazyo twagihachi twagihamize twitira omwazyo gwashazi ngai omukwitira obwira bwinji kugira ngo bed ni impango munonga ntutandika shaha ikumene kicweka kugira ngo uzakuba shaha emwene kicweka at least toshange twarabire ahantu ahinji twaranka shankisha tukuza kumara tuza kumara kufihera nariba na serbed ziri impango no kwero na serbed ni impango twine sections almost sections 5 tuyina harge miti tuyina harge papuro tuyinteka mimite misya tuyine kuri haya harge mwani tuyine mite ya kuzira munonga ya settingire kushohora so ntatu making sure ngo twagirebera twagihe miti tiyafa kandi tiyaza musheri nabo kugeta kufa emiteje yona ni kwatagana twine kwanga ntahiyaye ateje miti yona ni kwatagana kandi kinde miti twingaha tegera kushisha obuhangwa
ninga kushanga umuntu yatina ngo umuntu naza guteka mu rutoke rwanje umwana rwanje gwafa hati nk'emite itakwasa kuhinga nayo twashangaho nka kartus tuwagireba pine tuwagireba egene miti yo kushanga wabyara mu rutoke ningo kujironda terma ha twasa kurukomeninga fama kubyara kartus ninga pine omurutoke ningo mwana hapana konka prunas omugote ninga arnas muza kugireba oko no mutunagwe ninga shi mahogane ninga gurveria yote yine buzubu kane kuyamba onka fama kora at least na no mwana gwawo kukuraje numjana mugira omunasare be omunasare hariya gurveria nene making sure ne yambana no n'ikiti mwani kugira ngo cyafunaho shade umushana twakitera direct cyagumba n'ikukura na fama yafuna meki ikintu kikuru kandi yafunamu amagwa maingi omusirgo gomani katuzomuka umuronzo zakutandikiraho ninyenda kumanya community benefit egifamu oku ebase kuyamba community egi abantu bagiganyirwe muki later atwarga omukahumuraka nibanyeta Edmond principal farmer ndiyo muhinji atakwata mwitaka omuhinji no muri isaba rwa kashatu shaha ishatu azomukiro reka turgo mukahumuraka tubegiteho rero cyo tandikiraho Kakari tandikizo baryawe na program Gogonoka. Right, ganina katanya zitano banyakigeze FM tanjoro kwakira kana no kutangira mu program eji ya Gogonoka. Alright, abatwetegura kuzakora imirimo itari imwe n'imwe abahinjori y'unetegura kuzo musirwawe oriyo wa boda oriyo n'unetegura kuzakuvuga okubasa kubano isi yahereza abantu mu magono go rukora no kwendeza ibintu byonga no kugira ngo Gogonoko yana nuro rwo mu kitanda obase kuba noza gukora kosa bagira ngo bafana agenda amaguru tgamugaya nabwo cyogeze reke mbasakano gicu wayikorera muri yakashishe no mabinji nagenda rimwe kugici yakora amerwa biyona urayajya tentasi kabura atakasimbi kakabura ndandika kwetombita kandi kinyo kwetombita tukuruma cyangwa munonga generation yite turimo yo runyetanye to n'ibindi biyona nibashoke ndi no kubwa kuba 10 nyaboneka barukuhireze because baguma mu costume nabwo turakure je bare niwo wimukiye kandi niwo takimukiye tukijangwe rwo mu kitanda bazamura mu gwawe uze kuchapa kazi na bidii Mukakari tandikizo baryawe na program Gogonoka igani nakatonye zitano rukunde gumeho kuruka mukahumurako agent program omuhinji no muri isana banyeta Edmond principal farmer ndiyo muhinji atakwata mwitaka ndiyo muri Bushenyi municipality hagati omukibuga kandi as projects ziriyaha turiyo tuganira okupotinga okubedinga okoraki okutebekana semiti etukuza kubyara twantwenda kuza gukora ebibera okora amakagitu na nebindi turiya akaguro kegura kandi farm eroho different varieties ezemti eyo tuire no hura eyo tuire no reba twagira ngo tutandikira community benefit ndiyo mutuze wa Bushenyi nemyanye betolire nimbanga nyirwe nto mufamage we baramunonga mutebekansa wa program a farm yitweji o nasare bed yitwaha kegura abantu abetolire na community yitu babasize kuganyirwa mu munonga abweshonga zitari zimwe na zimwe of course twantukora aha emirimo yitukora tujya ninjikora nyenka ninga na mukama wita apana ebindi mirimo ni nyingi kandi twantwetaga reba abantu bokutuyambaho nambwe nikamware bo kwifoku jeshanyi nikabantu 15 bayemba kora kandi nibafuna musenti ntubashashu abo rabarijarija arabarijarija abo kwija kandi arabo permanent so icyo kubanza abantu mbafune mirumo bakora bafuna senti babasa kwebisaho ngabantu bafune kibarya bafune kubashashura abana bose school fees nebindi dene kindi nka community abantu abetwetorire no tukubandiza ho focus yitu nebe ry'abantu abo advantage yo kubanza niyo muntu wahihi iyo muntu wahihi
aho kwanya tinguza kubasa kukwata nursery bed ninga mother garden yiti yo mwana nkaguteka imiti nkanukuraje then neighbor wanje anyitorire nkare emiti yene yoma nkabura kumuhamageza so nteremika ngushuwa ntubahabura umwana muza kubyara muta mubyara umwana uguha kandi emiti imikuza kuteka umwani neha bacukuratira na spacing yo mwana gwabo kurwa mwana kuzagundi muza kubyara muta na nemiti bagitekamo kibaretera umwana gwakuraje gutaterwa mushana mwinji no mushana hategesha turwo mushana mwinji konka wareba umwana oguryo ogwine miti nushanga gukureba kaji aho kwa special emiti twine er friendly teino buzibu aha mwana kurigire ko kugibyire yes then ekindi nka communities ezeherire emiteje tukubahereze mwe neine eche kuba yambaho hati nko mugotogo no mbas by the way minje no share meme what's emiti ina ne medicinal trees nemite mbas nko mugote omwiha so abantu umuntu yagibyire ningo mutatembwa yagubyire unashasho munda ekintu cyankwata ocho ibabone nawo ninga atema ekikoko akifutana ninga kishekura akirya kira kandi takuza kuja wananka ati nakushangana kokoro umutu gwanje ninga batema umutu gwanje ntumekinga shwangu abantu bana batwetorire umutu nanka yagwire nibo gizirota obugwine. Now we can talk about one by one tumanye ogungu guyamba chi advantage yagune hano echoko baza cyabyo ndira fenere banjija fenere rya hani turohiha fene nekijuma kandi ubwo rye kijuma ntukirya bukose fene ma cyo kubanza nemere ecya kabiri nayo ntugibyara nko mwana eherezo mwani shade nore afene yo tekwe kwata muno nka tekwe tekibunda kingi ngune kukingizo mushana kwikankahi amwani so nehereza omwana shade omwana gutaterwa mushana munonga gugumana gukora kandi kindi feneje ne yamba abantu on projects nkaya carbon yani kwa tomwoyo mbi kurugoma ahiguraho so fene ko kubane kora obuhango bwayo niko ko gumana kwa tomwoyo mbi kurga o atmosphere umwanya kandi ogo mwoya nago mbamba gushashura yonka fama obuhango bw'umutifene yaba mpango tubantu puma omwoyo ogo guyakwata ubana ofuna sente twaza haryogu gin prunas umurumo rwita umugote uguno mugote baha ato gogwa bi rode na warga no gusimba no yakora season yo mushana no gusimba bakuba gurhadendi gutwira mushana ntugwitira warga no gusimba no gumuzamo umugote gwine mbazi minji ekikoko cyo mugote wano wabifuna ukabishekura ngo ukabitwara nka choma bwo amasisa nkoburo ukabisisha nka habashija inshuti yamba ho ku abikaha ejo kwenda kuzibekera umbashije ni mucumanyejo so waguma nonywa esano yo mugote ejo neguma negireta yigure misi nebone yigure misi umufunzo yes denuguriya nekishoka ate ogu nko kutwagamba guriya nekishoka konka izina rwago ogwo kijungu ne inga pod o inga idurus botanical name ekizoka ni fruit nacho no manyanyo na rye kizoka enduri yasheke kiri nkafene ni fene nyina uko woyine kenjara warge bizoka byo bitano bigomokire biruhango nyina mu kiwanja bikikira aho ine bizoka bye yatahana byo ninga tuyina bana umwana nashomara kufutaha yikayo mukayashanga ranche takahiri nazo mutugoje gwa gochijoka nko kwacheta narge bijoka byikumi nagaraka yisho nori ko warye meneke nari nuko kiri so ekizoka advantage yo kubanza nayo nemeri ya kabiri ni shade uno ntugibyara umwana ya kashatu nko kutwagamba ngo nayo ne kwato mwoya omubi nayo no shashurwa wobyine wojibyiri indijo kandi emitendije yitwinaha twine omwiha omwiha gurwaha nago no mutugo mbaza bakade bita bakuzire eje mitimba gimanya munonga nago no mbazi
kandi nagwo nikutuyambaho umushedi mkemite ndijo twashoborire icyo gukora nagwo nko kugireta ngo gukora kandi ogwe eje no Gurveria nambo no mwako yetora aho na mushanga Gurveria yijuye buri hamwe igwe tubakutugukuribwa konka no gwashedi ningashi cyakugire bo makaga abantu aha ninga washanga obyire nkishamba rya ryo mwani ningo byira amajani gawe ningo rutoke nonaga bibi ya Gurveria aha netuyamba munonga kwata umuyaga wind breakers waje toroza so wind breakers umuyaga gwija na man nuguhera nkahi umuti ushanga umuti yese umuyaga ngose kwa gwina man umutu ebitaji bugwe umutu gukwate konko hasi cyo kwenda ushasigara cyagumaho kaba ryo rutoke rwahama umutu gwagwa konko rutoke rwaguma ruta rwemeye icyo cyo kujibyarira kwetoroza umwana gwawe ningo rutoke rwawe then ndijo mutayitwinaha twino mutugwa karyandra karyandra neribwa enyamishwa icyo ni kinyansi ni kinyansi woyine ente zawe oyine mbuzi nangwa nempunu woyine obyire nke kinyansi cente ebimyase kuri sente ukakwata ukabitema abubineza machine ningo muhoro ukahena na karyandra ukajijanza ombinyaso kahente zawe abino ekiju ente yane kwereza byane kwereza ratazi 5 erukusibanezenga neza kongera 10 so karyandra ne kora munonga aha kurisa ente kandi nayo still nene kwata umoya yes so nindeba nimitini mingi tubasobota kigamba tukajezayo okora nursery bed project kintu kwate na mizi ni kikuru munonga because ni manyangu ko bwirobo hariho kusafaringa kwangu munonga obwirobo amazima garingu wotine mizi tokwasa kora nursery bed aho kwa wotitira miteje na twatagitira mu mwazo hargaho izoba rumwe titiriri toyine niba bukiri ni yahwiro so amizi na kintu kikuru munonga aha muntu ariko nafutana ka nursery bed ninga aharfama amizi konkati nkitwaha amizi tukatimba pod za hifoku agandi twatimba hansi mwine ebidiba biryoku nagandi garya hansi tupampinga so no moment siba tupampinga amizi akuzo mutank sahiguroku bayira za kubasha 10 necweka twafutana ka kwitirira utaringa imiti yitu shanga tanks zijire tuyamba kugira ngo twasa kwa twina mizi twitirira mbwire kandi tumaro mbwire abwenci nibitirira kasheshe no mwazo kandi hango ndyo ryo mushaka ecyo kwitirira akasheshe no mwazo nakasheshe omwe no ino kubocira kari 12 za kwasha yibira kashana ka kufutana kutera kukugwamo obo wamazire so obwira bwinjira combination no kwitirira nkayi omwazyo konka kashesho woche na wana jirota no itirira so ichitwitirira kashesho no mwazyo no kugira ngati nateka mamizi kurgashahi ni 5 mukaga kashano kwa kakwasire kukasha mwendi 10 no kubona shot tine chwajirota tine chwakora no gata ugarukoma no gataho iwarga hata kwera chiki 10 ora kakaze kaja kakazire konka mwazyo nagataho mwazyo kurga shaha 10 na kakashesha kandi shahi 2 no reshanze bazagenzita zagenze cyangwa mizi ngakwa gatambuyire giciro mwitaka gashumire giciro mizi so omutogo no kushanga gwina mizi gwa storinga mizi go kumara kuza kugura biso mu izobere ryona toketeka hamo agandi omizobere indi omwazo ninga kashisha netwiriro kwendera abarimba kureba Tayari West Television no bahereza bahabuziki nyina kutandika project ya nursery bed MT nebindi abukura Tayari West obabuzo mukwasa kubahereza akufutandika nasare ninga kuhinga mwani na nebindi no kugira ngo omuntu atinsa ngo tukorwa tine kitakukorwa kuyaho woine amani kandi oyino muhimbo ni rukujoti ninza kuchikora kandi okundire otachikora kugira ngo nanka yagira ata yachikora nakirebo wakegura otnaye kanchi tandika kikakurema wachitandika wachisigira abantu wachiriga oyino kurango kintu cyatandika watandika na sareji oruho 24/7
hati nkitwa ntandika shahe muza kasheshe twinuka shayibirize curu so otatandika ikintu ngo watandika bedding cage ngo nankajine ukashanga zabashayi mwenda wazo mutawuni inga waza handi ukashanga mutayi wateka mu bwira bwa ukora yafa rukugiriye wajirota wagirebe nubwo akuba mwana ukogwa hati no bwira bwo mushana one kwa mwana naguteka amamizi ubwo mwazi yo abakozi kuwo bine wabareba bateka amamizi go kumara tubanaganaga amamizi bakakuja gazamo so obabuzo kubahereza buri cyumwe inkorwa woyine okwikiriza kandi ochukunzira kujya ati ninchukora kandi nza kuba wasigara amazina nasigara ndi Katakanyani Ngton manager akegura Green Africa Agency weba no Mannington ntuza kwigitaho omuhangu director w'umwanyogu omu kicweka kitu echa esabite rukwisha kandi onwe atandikire project age naiza kuba natereza background na nabinji ebisutagambaho ebirukorerwa amwanyogu tuganire nawe tumanye projects niziha eziriyaha zikatandika zita zahikankahi kandi future yazo neha nyowe kanwa kagamba nkaburizo buri rwakashatu ashashatu zekiro nimbandi yaha mu mafamu gabantu nuko baletera ebikubani bifayo nimbagirangu ninkira kubagambira ngo umushija natuganda omukanwa akamutahiwe mbwenu ninyenangwe rizoba mundeke impendera orwakashatu orukwija twegiteho a director tuganire mbozi mpango erikusinga Edmond Principal Farmer omuhinja atakwata mwitaka enyuma ya kamera nyineyo job vida akato tubalebe sabite erikuija let's keep African hopes alive.